pripremljene, otačići u njima malo pobrašnenili da se tijesto ne lijepi i sad dok bude izašlo tijesto onda ćemo podijeliti kruhove i u svaku korpicu svoj kruh. I onda opet mora ono izaći u korpicama i onda tek ide u peć. Reko mali u Rajličici, kako se radilo za Božić, znaš. Da li sam nam trebao baš da utresi? Sad su popunjene sve korpice, sad ćemo se tako malo pobrašneni da se ne polijepi. Ušta peć je naložena. Sat, 30 stanja, 2, treba da gori u peću da bi se peć dobro zavijela. Kad peć drva izgore, onda se peć priprema, čisti se pepel, žari i kad se učisti, onda ispumbamo prvo sa ljetinama, da vidimo kakve su ljetine, da li trebamo još malo peć razvlažiti, ohladi se i onda ide kruh. I kruh otprilike isto koliko treba da gori u peći, sati 3 frtalja do 2 sata, koliko isto treba i kruh biti u peći, otprilike sati 3 frtalja do 2 sata. Jamendo.com